maqoo walitti ba'ee firraa waan ijoo nama kana akkaataa formaatiif godhee delete godhee dhiifama godhee fi nama kana irra dabree fi waan inni itti dalagee fi ta'e isaa ta'e taan rabbii kadhadheetiin ana kanatti hin deema jeen waan tana jeen boota jannata si geessite tana jeen laala waan biraa irraan jenneen salaata hajji godhee maal godhee miti rakkeenya waan takka gartee qulqulluu ta'e inni gartee qabatee hin deemneen jibba rabbanaa laa taj'al fi quluubinaa غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم تنا أسد تكتي تنا إفراتيسه عربي تنامني أنومان فلور أرجعوا نمنو كون فلور مليون رنتين خجوجر أنو جندومان كينيا غرغارمو نمني غران غرغارمين أنومان تجاراتو نمني برانتين أنومان أستاذاتو نمني برانتين أنومان عاسو نمني برانتين أنومان دعاء غورو نمني بران غوريني هكذا بر قود ربي نمني سيبيكو باتوس اتتي تيتي في رب مج الله تولتي بيكا وندتي نور راكته ومالو جنان كل شيء بيد الله ما كتب الله لك سيأتي لن يأخذ أحد رزقك جان وان ربي سي كتب هندنو بأجل مسمى ربي كم تقل مين سي غافا قدامي سا كيس جرتو كديرينس والبرتا والأرجتا قلقلا خنا تيك توك الرتس والأرجتاني إساتو ورد ربي برئيسه وان ربي سي برئيسه أماس نمرفت بيكا namni gartee nama gargaartaa yataamaa dirree dhawaa kana jiru gargaarta jedhee numa gargaara haana ati ittiyyaa hadiisaa fi wangeelallee ittiyyituun gargaaru abadan takkitana beeka nama 99 kana keessa ni kannata ramadaana kana dhaqqabata ramadaana kana gartee maybe taaziyaa isaa sharaa isaa dhaabammoo yataama gargaaraa namni addaa beeku jiru jedhan bar waan iyyattee deemuun rabbiin gartee yoo iyyattee tuma deemte milkii bar إلا نيا سنين كنا لين سببا كانوا تماكم أنا كان رك سبب متي بيكا يو أتصدقا بري خمش شنتام ديدا من فرق كتبت هولي حرام سرتات خمش شنتام سنيات شنات حرام عليك لأنه بل مربيتي بل جنة هذا رأكس دي بسن بيك هذا أتي ور بل ما ديجي قط يسد ديم تامتي نمني هاروفيت تيس بل ما ديجي هذا تيس جباتك أبدي سيار كستي جنا بل جنة ترى والله هتي سنيف nama rabbiin katabeen falle namni hundi gargaaru ali galle barkannaa wanni tun hundi rabbii maal jedha yaa ayyuhan naasu inna wa'dallahi haqqun falaa taghurrannakumul hayatud dunya walaa yaghurrannakum billahi al-gharuur yaa ilmaan namaa hoo gartee dhugumatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala man nuje yaa ilmaan namaa jiruun addunyaa tun isinin gowwoomsin yookaan isinin dagin gartee jireenyi addunyaa kun isinin dagin gartee dagaan nama dagulleen shayxaantichilleen addunyaa tan raasin dagani ballamni rabbii dhugaadha jiran rasuulli waan inni dubbates dhugaadha alif jannaan waaxi'u allah waaxi'u rasuul walii dhaabar abadan bakkuma takkatti waddaan baatu man yuxi'i allaha faqad ataa man yuxi'i rasuula faqad ataa allah abadan addan baatu gartee soo saniif gartee إذا أحببت المال فلا تنسى لساب جران إذا أحببت المال فلا تنسى لساب وإذا أحببت الغرتي يعني وإذا أحببت القصور فلا تنسى القبور جران وإذا أحببت الخالق فلا تنسى الخالق جران يو غرتي الدنيا تنا قبين مخانا بري تنا شلنجي تنا يورو تنا جني تنا قبين خانا جالت حساب هرغا تغيا توكو غيا اخرا بودان جران دغتني وإذا أحببت القصور غمو تنا فوقي تنا بيان باتنا في مناخيماتي تيو جالت guyyaa tokko qabriitu mana san keessa galuuf hawwita takka mana billa ajaa'ibaa qabda masaraa mootummaa galta guyyaa tokko qabrittiin galaa kilik sammuu tanatti godhi akkasuma gartee yoonii fi uumama addunyaa tana ziinatul hayaati dunyaa fi kana uumama kana kan gartee si jaalachiisu taate akkasuma nama san isanirra jaalatamu jira alkhaaliqa uumaa waan kanaatii jira tiktook tana yoo laaltee waaw jettee tiktook tana enjoy fi itti gammadde rahamaan kan ke namticha tiktoki china gurba uume kana laaleka waaw faranjiin tun waaw numa jabdu jedha bar waaw jedha ali galle warri aqli qaba jettanii waa isinii meesin raada barsa sangantaa waan godhu maal jedha namni keenya akka jedhu faranjii tana waaw rabbiin beekumsa numa kanneef jedha rabbiin dubbatu bar way faranjii tana jedha rabbiin yoo dubbatu allama al-insaana maa lam ya'lam subhaanallah mee abbaan xayyaara tolche eenyu tolche mana barumsaa kami barate ogummaa sammuu rabbiin itti kanne itti taa'etuma xinxaalee rabbii kannee fi rifleektii godhe yeroo garii pheenxeedhaan maaliin jedhan wangeela guu didanii bar
بلوك إدانة ديسك إدانة تي توراة زبور صوف إبراهيم قرآن حديث إن ديمتي واي يسوع أكلي نكابدا إنجان إيه نكابان هنجر نكابدا إيه شور طيارة تكا غرتي إنجان طيارة إير كخاطا بلاليا خنا مو طيارة كنا مقبل هو جلو ديمو كنا أرجيته namni xayyaara kana tolche sammuu fayyadame moo wangeela fayyadameen jedhan sammuu fayyadameen an jedha ni qabdaa hin jaanati sammuu ni qaban itti ni fayyadamta leemmi siin jaan akkaati itti fayyadamtu okay dubartiin waaqa dhalti moo nama dhalti nama naan jaa jaldeessi moo jaldeessi eka jaldeessi harree way dhala loojikii raashinaal hin godhamuu ka gartee okay waaqni dhalata moo hin dhalatu naan jedha deebii hayyee gobas yesus waaqa moo nama oggeetteen waaqas namaas hin jedhamas kanaafuu aklitti fayyadamuutti hin jiru ka okay anumaatu abuu mu'aazii anumaatu haadha mu'aazii jechuun hin fudhata sumaatu kadiiri sumaatu khadiijaadha maal jechuun min maalat noo aklii tan itti fayyadamu afalaa taaqiluun afalaa tadakkaruun jedha duuba warra kaafiraa kana ka aklii nuti qabna jennuun jira keenya aklii jechuun nama gartee jedhan rasuul ismaart jechuun intelligence jechuun nama gartee siraaxa isa dura jiru qabrii isa jiru akhiraa waan future isa jiru san yaadu jedhan nama saniif qophaa'u jedhan qabriif akhiraaf gartee yataamaa tana guu gargaartu akhiraateetiif malee yataamaan waa takka siin gootu raamushaan waa takka siin godhu kadiir siin godhu sima eenyu waa takka namni takka waa namaa godhu hin jiru wallahi odeessa jala jiru koomentiis maasha Allah ma jedha malee takbiir du'aama sii godha malee kan jannata sii kennu kan sirraa qeebalu kan sirraa hin qeebalamne jedhu lapheete ilaalee malaayikaa miti rahmaanii bar nabi muhammadii mi bar malaayikaa mi bar malaayikaanu galmeessite malee dabartee x lapheete ilaalanii hojii tante kan sirraa gartee godhan sani so warra kaafiraa kana ka gartee akli qabaa waaw jarra kun waan tolchan akkana godhan dimokiraatii waaw nuti ennu kana maal jedhan guyyaa qiyaamaa gartee rabbiin dubbatee waladdaarul aakhiratu khayrun lilladhiina ittaqaw afalaa ta'qiluun ganda aakhiraatiitu jirana sumuni irraati qabattee itti keessa diddanarra ganda akhiraa barabaraan keessan jiraattu ganda akhiraa saniitu warra rabbiin sodaatu ofirra caalaa jedhe kaafirri maal jedhan guyyaa qiyaamaadha harreessin qalbii qaban jettan nuti hin qabnu jedhan maal jedhan qaaluu law kunna nasma'u aw na'qilu maa kunnaa fi ashaabi sa'iir jedhan kanaaf aqlii ni qabdanii miti jannata ni barbaaddanii miti itti dalagattu arra silaa namuman kana laal nama 130 maal kanumaatu birri Itoophiyaa kuma takka yoo kanne kuma 136 kanne neebar jedhana hin kannu ka hin jo'u ammoo namni wallahi tiktok rabbitti isinii kadha yoo dalagaa hin qabaanne namni malee birri Itoophiyaa kuma takka namni hin qabne mana kana keessa yoon kijiba rabbi irratti kaaye malee kan hin qabne gaa hin jiru qeeffachuullee numa fida intalli takka mata isa jaalattu kanuma hin qabne sumuun lubbu birri riyaala ani birri dhibba takka lubbu yoo siin jette dhuftee lubbu siin jetti bar akkanatti hin qabdu dalagaa dhuftee bumaa jira liqeeffatee itti geessite ustaad hin liqeeffata kajaa'ibaatti hin liqeeffata yoo sadaqaa wayillee taate dhufee kijiba uumee namarraa kijiba ni miidhame kalee na dhukkuba tiruu na dhukkubaan akkana jedhee waa uume isuma san gammachiisu harkatti dhuunfachuudhaaf hin raawwata ibidda jahannam jalaa bahuudhaaf ibidda jahannam wallahi jedha rasulli ija takka ta imimmaan gartee dhangalaafte sodaa rabbiirra jahannamni qaama isaa gubutti irratti haraami jedhan jara keenya atummaan dhugaadhaan boonyaan intala takkaaf waggaa 5-7 booyee meeqaatu dhabe rabbi guyya tokko booyu bar fuula rabbii dhaabbatee ibidda san yaadatee iyye wayyoo akkana nagootan seena Khadijaa teenya wuyyuu jaabara sira dhufeen argine meeqa argine quraana qabatee faa bar woyinne jahannamii hin ba'u bar mee nama tokko dhageessan ibiddaan na dura jira jara keenya qabrii tanaan na yaachisu jira nama joota akkan argitu adigalle amma dheengada sooshaal miidiyaa tana namaa waa dalagaa haraam waan fokkottu gallakkisanii miti qaadee mundi qaama saalaa dhaadheessa dhala fokkina sanuu waan irra jibbamtu dubartiin akka dubartii akkasiitti irraa qaama saalaa maaka sa qaama saalaa kana yeroo gadi na ajaa'ibsa saani ani waliin maayikiin cufame yaa buusu maaltu cufeeyo boo nu buusu deemtani pheenxee nu nan buustu No, namni akkasiin buusu. Rukkute mana isaaniittu yoo ifuma qabattee suuta buute malee nuti warra nama buusu
Ani mana isaaniitu dhaqee isaan harkaa fudhadha malee takkaa buloo kana godhanii malee hin deemu. Go ahead. Dhaqeetumaan harkaa waldaa isaanii. So yaani wahuman taane khayriin amma bakka tanatti silaarra naafete wallollee asitti waan hamtuu abummoo as takkarra atis eenyu jetteetu naguu waa baxabbaxee namni bakka tanaa dhufaa kadu'ee fi kajiru jidduu hin beeytu bakka tanaa gad dhufaa hatta feemasoonni hundi gad dhufti wayitaa waa barbaadaaf. So khayrii tanarratti seexaan naman dhiisu. Hundi waqaliilun min cibaadi shakuur. Waa xiqqoo gartee waa xiqqashuma gartee warri rabbiif addunyaa tana wa aktharuun faasiquuna jedhe rabbiin irra hedduun uumama kiyyaa kan rabbii kana warra daangaa tarkaanfate. Hundi qabeenya ni qabaan kan ni qabaa hundi hajjiin dhaqu nauma rabbiin hajjiis wa'adhin finnaasii sana yaaminsuma san adal awwaate qofaa dhaqa jiran. Galgala kana nama ni kannatta jedheen qofaa dhaqe isinitti hin dheereessinu jedhana. Ani naan dadhabe sargii keessaan oolee ijoollee waliin falmii zuumirraa dhufee wallahi hirriba biyya tana jechuun namoonni beeku biyya faranjii numa jira warri biyya faranjii nu beeku gartee takkaasuma dalagaa hin dhiifne harka namaa sadaqaan kanan numa lallaba kadiir amata dheeraa dura ol beena amata 10 maal dura gartee waa gorsuus waa barachuus waa barsiisuus ilmaan guddifachuus sadaqaa guuruus gartee feemasni baara amman gaafa feemasni jarri kun hin jirre nuu jira. Isaan yeroo san aboo nama kumaan gaya qaama saalaa tokko na bira gee jette warri amma isin bira yaatanii sadaqaas bira gurtan kan ani warri na arsu sheekoottuma gandan san dhaqu wallahi warri na arsu jara san takka takka keessaan gorsee gubbaan gorsee miidiyaa gurguddaa irra fideen gorsee dhiise harra isin feemasi maaree dheetanii jala ceetan wallaalota namni isaan irra wallaalan jiru arrabsoodhaa fi waan daangaa hunda isaan beeku waa takka nan gootan ani social media kanarra yoo rahmaan malakul mawtil ladhi wukila bikum yoo na fuudhe malee namta akkasirraa na milisu beeka gaafa ammas yoo dhukkubsadhe yoo du'e qofa asirraa na dhabdan gaafas inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun malee hanqaa asirra jiru numaan hawaasa kiyya numaan tajaajila akka kiristaanaatis rakkataas beekaa hojis numa jiraanna wallaalaa hojis numa jiraanna addunyaa tan akkasii mee inshaallah ramadaanii dhufaa jira nin iyyanne jirana miskiina gargaarreenne Nabi Muhammad waan inni miskiinaaf yaadu isaa yataama ofiifuu miskiinaa beeka. Miskiinaatu miskiinaaf yaada. Namni abbaan qabne nama abbaan qabne walitti hiriyaa ta'eeti wal itti dhagaamti. Wartee gaafa abbaan ati qabdu kun gaafa sirraa du'e waan abbummaa abbaan si dhageemti. Harmeen tantee taarra fagoo jirtu tasbira jirtu waan inni siisitti hin laalamne fiilingii wahii hin qabne gaafa isiin addunyaa tanarraa deemte guyyaa tokko si dhagaamti. Sa meeqaatu addunyaa kanarra gartee jiran harmeeti yaa du'aa inaa godha amata kutee duute amata kana duute man dhageessani jedhan guyyaa tokko harmeen ta'e takkaa siit dura du'a takkaa isiit du'a wallahi haati ta'etis gaafa ilmoon irraa duute ilma isii kana qiimaa si dhageessi adigalle ilmaan 10 qabaattus san keessaa ka du'e santu itti mul'ata kanaaf ilmaan kun yataamaa yeroo jedhan haadhan qabnee jira kanuma osoo haadhaaf ebbaa qabu haataaf ebbaan jira dhukkubsattee waama takka dhabdee jira jiran akkuma jiruttu biyyi teenyatu walumaa gala miskiina mootummaan abiyyillee miskiina mataan isaatu sadaqaa addunyaarraa gurrataa bar yaa ayyuhan naas jedhe rabbiin antumul fuqaraa'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamiid rabbuma qofa dureessi faarfamaan kan qabaatu maa indakum yanfad wa maa inda Allahi baaq waan nu bira jira wallahi sumuun hin dhumti takka intalama takka janajjanaan sirraa nyaata takka dhiiruma tokko sirraa nyaata takka agartee fayyaan biraa si fudhata osuma addunyaarra jirtuun nyaatu rabbiin qabeenya isin nyaattan isinitti haa kennu dura qabeenya isin nyaattan rabbi isinitti haa kennu qabeenya kanan barbaadina wallahi fayyaa kadhadhaa jiran meeqaa biraa biyya arabaa kanatti dalagattee biyya faranjii dalagattee kaan kaansaraan biraa qabee kaan tiruun biraa qabee kaan dhukkuba adda addaatiin biraa qabee waan amata meeqa dalaydde osoo nyaatiin qorichuma irratti fixxeedduu jira namni mee 10 kan gargaara jettan yoo rabbi isin jiraachise anuu jiraachuu ramadaana kan rabbi beeka atuu jiraachuu rabbi beeka ni niyyette yoo niyyette akka nama kannateet innama alamalu binniyyaati rasuulli soomana bar soomana ashuuraadha guyyaa 9 tokko soomaneeti lammaffaan soomane yoon jiraalde la'in ishtu jedhe yoon jiraadde if am alive inshallah mata dhufu 9 illee ittiin fufa jedhe boo ittiin dammara jedhe hin jiraanne rabbi rahmaan ni fudhate ballama isaati achirraa gartee niyyaa rasuulaati jenneetti nuti soomanu jedha yoo rabbiin fadhe bultii muraasa booda kan dhufu kana ni soomannaasi nuun dhaqqabaasi inshallah rahmaani yoo dhaqqabannees miskiinnis akkuma keenyaa haa soomanu haa furu jenneeti niyyatan kanaaf
mee dura rabbiin fayyaa naaf haa kennu niin gargaara jedhetu mee ni jedhu qalbii ta'e sana faranjiin akkeettu uusaa dhiyeete jartee qilleensa kara karuma fadhe naa ba'u baafadhe hafuura fudhadhu mee oksijiina kana fudhadhu qaama kana keessaa fela rabbii naa kenne ijatti guduunfadhu guyyaa tokko yataamaan ta'a guyyaa tokko gartee haadhatii yaaddoo takka eenyutu yaaddoo namni irraan duuni jira kadir akkoorraa eegalee akaakoorra mee namni irraan duuni harka lama kataba namni irraan duuni hin jiru takka akkootu hin jirre yoo akkoo fi akaakoon jiraatte yoo akkoo fi akkoo isaa santu hin jirre namni irraa hin du'in biyya lafaa kanarra maafi mawjuud hin jiru kan jireettan anaa sinirraa ummata kana cufa gus anaatu nafaqa sinirraa miskiina kana hunda eega hin jiru akkasuma guyyaa tokko atiis ni deemta anis ni deema har'a warrummaan waan kana kororsu kunu maybe ramadana kana dhaqqabachuu rabbiin waa dhaqqabsiisu malee jirana maaliif jennaan nama yaachisa beeka wallahi nama yaachisa warruma waliin soomanne baatuma lama sadeen kana nama sadii ma furdham warra taraawwee kana waliin salaan warra bilbila waliin bilbilu jiran akkasuma ramadaana kutee rabbiin fiihaa yufraqu kullu amrin hakiim jedha rabbiin ogeessi dabarsee jira ni dhaqqabataa bumaas ramadaana bara 2026 bara hijiraa bara 1448 motorbaa kana hin dhaqqabatamu dhaqqabatu saambusaan nyaatamu nyaatu timira ni nyaatamu nyaatu meeqaar kutee san jira kan warruma as keessa jirurraa maybe umrii sana dheereessu meeqa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un meeqa maxxansu teessan baatii ramadaana kana wallahi nama ramadaanni torban tokko hafeefdu guyyaa tokko hafeefdu jira nama guyyaa tokko soomanee du jira nama torban tokko soomanee du jira nama sooman afaanii hidhatee halkan gartee suuraan kaanee jira nama ramadaana fixatee ciidan dhaqqabannee jira jedhan waalaikum salaam wa rahmatullah ya wajib biyabaneeti uno muka keessa muka jira soomana sambusa nyaachuuf qophaa'e ani siiti saahiba sijni abshir na abshir yaadatte na beekte hin beeka yaa wal bayname Austraaliyaa jirra una muka yaa gurguddaa jiru muka rabbi sinaa jiraachisu warra Austraaliyaa san yataama gargaaraa jedhin wallahi ittiin jira duruu dargee Masha Allah. waa'ee waa uummata jireedhaa tokko abshir nuti maallaqa keenya halaaluma nyaannee halaala ergina anfiikuumi maa razaqnaakum sanuma dalagu jirra ayyee masha Allah barakaa itti fufi takkallee si duran dhaabbatini peentee hundaa gaafa qiyaamaa irra baateeti bakka nageenyaa jiran Ente irra maal goona akkana jira Allah rabbi irra bana malee abshir والذين آمنوا wayin jechuudha وياك أبشر so ربي سن رجالته بكتي سنين نواجهه عمري اللي so كناف مرتي دابسة بين قرآنات وبكتي دابن كمالين كف دوار وارمد إيشون رمضان عيد عيد مبارك هنجن ميقات دي مجران ميقا أرجتان ميقا نرك كناف نهارك أبتشي سبوفتان كينيا ورد أبت ربي سبحانه وتعالى نهاجرو warra nabiichatti sallallahu alaihi wasallam laallatee qudwaa waa hunda keessa miskiina waliin dhaabbachuu yataamaa waliin dhaabbachuu ibaadaa waliin dhaabbachuu isatti laallatu laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana liman kaana yarju allaha wal yawmal aakhira rabbiin jedhu sana rabbi warra san waa godhu warri gurra qabdan tiktokii qabdan ifii dhuftanii masila gurra qabdanii ija qabdanii dhuftanii miti mee insha allahu ta'ala akkam ni gargaarra ni nyaachifna dhibba shanii miti kuma shanuu nyaachisu dinqiidhaan jedhan Yesuus Kiristoos alayhi salaam daabboo takka nama kuma shan nyaachise daabboo xiqqoo takka muujisa akkuma nabi Muhammad harka isaa keessaa bishaan nama meeqaan tam saddeet meeqaatu bishaan isarraa irraa dhiqatee irraa udoote irraa dhuge jechuu dinqi rabbiin waa hedduu keessa dhagaa keessaa waa baasa gaala saalii wantoota hedduu raawwata isinis waanuma isin harka jiru dinqi amma isin bira waan saandwichaa fi shurmaa arabaa wantuma anta kana dijaaja waan adda addaa bitattu dhiifteetuma har'a godhuu dandeessa rabbi sirraa jaalatu akkaawuntitti amma darbu niyyatanii qofaa miti sadaqaan jangartee warra dafee dura waan jedhu sana rabbiileen san jaalataa bar ammuma